tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Mugoroba mwiza kuri mwese bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twumwe kubasuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza. Abo bwije tubahaye mwiriwe, nabo bukeye tubahaye mwaramutse, bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Dukomeza kubifuriza ibihe byiza, tunabasaba gukora subscribe mwese mutarayikora, namwe mwayikoze mu by'ukuri turabashimira umunsi ku wundi kuko mukomeje kugaragaza uruhare mu kubana natwe. Rero ingingo z'amakuru tuza kurambura, turakurikira imisozi miremire y'umurenge, tuvuga ko byifashe ku gicamunsi. Ikiganiro twakoze twabwiye ko abacu batewe zagutse kuko turaza tubabwire uko byifashe, ko byaje kurangira, tubabwire n'andi makuru avugwa imurenge, ndetse turaza kubitira nino umushasha nawe tubabwire uko byifashe. Ahakomeje kugenda haba intambara ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ihuriro rya AFC/M23 barwanira uburenganzira bw'abaturage mu bice bimwe byo misozi miremire y'umurenge nka Minembwe no mu nkengero zaho iho ni amahoro nta kibazo. Uyu munsi isoko yaremwe nk'ibisanzwe, ndetse hagaragaye ibiciro bitibuka cyane. Mu minsi yashize ikiro cy'isukari cyari ku idolari 25, kuri uyu munsi cyaje gushitsa ku idolari 5. Muzi murumva ko habaye impinduka ikomeye cyane mu byashara, kuko mu gitondo twabwiye yuko abapfurero bazaga Ipupu n'abandi bapfurero batuye mu bice bitandukanye by'indondo bakomeje kugenda bazamura ibyashara bagurisha mu Minembwe. Ku baturage ba Minembwe yari amaze iminsi batagira ikintu na kimwe, bari barimwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa na Gitega, bahonyora uburenganzira bw'abaturage batuye mu misozi miremire y'umurenge. Rero kuri uyu munsi wa none isoko ikaba yaremwe, kandi hakaba hagaragaye impinduka zikomeye. N'itibuka ry'ibyashara byari bimaze gushika ku rwego rwo hejuru, ariko kuri uyu munsi bikaba byagiye bigabanuka buke buke. Rero uko byifashe nuko mu Minembwe bagize ibyishimo byinshi yuko babonye ibyashara, ndetse biza byatibutse cyane ku biciro byo hasi, ndetse na Noel bagize Noel nziza. Mu by'ukuri banezerwa Imana ku mirimo yakoze ibarinda imyaka yose. Murabizi yuko Noel itari igisenga kubera ko FARDC yabuzaga abaturage uburenganzira bwabo, ikabima umutekano, kandi ari yakagombye kubarinda. Ubundi guverinoma icishinzwe no kurinda abaturage n'ibyabo, ariko akaba aribo bahungabanya umutekano ba mbere. Mu Minembwe ntibari bakicinjira imikutano nk'ahandi, kubera ko ubutegetsi bwe bwarabatsikamiye cyane, butabemerera kugera aho bagera, butabemerera gukora ibyo bakora, butabemera yuko hari ikintu na kimwe mu Minembwe bakora ngo kibe cyazamuka, kibe cyagira umunyamurenge umusaruro cyangwa se akamaro. Rero ibyo byose bikaba byaragezweho kubera ko hariho MRDP yaguse kugira ngo ikomeze igwanire uburenganzira bw'abaturage. Rero abaturage ba Minembwe binjiye Noel neza n'ibyishimo byinshi, kubera ko babonye ibyo bari amaze iminsi barimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega. Ibyo ngibyo bashinye Imana muri Noel, bagize umukutano mwiza ku mpamvu yuko hari byinshi bari babuze, ariko babonye biciye mu bana babo bahagutse banza agasuzuguro ka leta ya Kinshasa. Rero nuko byifashe mu bijanye n'imibereho y'abaturage, itangije kugenda igaruka gahoro gahoro. Naho ibitero byagabwe kuri Point Zero mu by'ukuri byatangije kare mu gihe cya saa 3 cyangwa se mu gihe cya saa 2, byirirwaho byaje kurangira saa 10. Hari umwe navuganye muri bo wagwanye urugamba rw'uyu munsi, yavuze yuko ibitero byarangiye mu gihe cya saa 10 cyo birukanye umwanzi bamwinjiza muri babira, ariko ntabwo abacu bashotse kugira ngo bamukurikire muri babira bya Point Zero. Baje gufungira aho n'ubundi bari basanzwe bafungiye, nyuma yaho baje kugabwa ibitero, ariko abacu ntabwo barabishaka cyane kwinjira muri babira bya Point Zero bakurikira uriya mwanzi, kuko bamwe mu bagwana uriya rugamba twashotse kuvugana baravuga ati iyi niyo nzira, niryo rembo umwanzi asigaranye honyine, akomeje kugenda aca aza kugaba ibitero. Ariko naho ko barahapangira bazavuga turi muti, ntabwo barabijana cyane muri babira muri aya mashamba. Niyo mpamvu muri bake mu kumva bahurutse bagabye igitero, ariko si igitero cyo kuvuga ngo bazafata ahantu ngo bahirukane twigwaneho, ahubwo niko gusambagurika, bakomeje gusambagurika, ariko ntacu bazageraho, kuko twigwaneho nivuga ngo binjane muri babira bazabura iyo bazerekera. Ubundi Point Zero ni agace gafite inzira nyinshi, zimwe zimanuka mu Minembwe, izindi ibarabara rija iriya zagutse kuko urumva, n'izindi zija kwa Murima Inguri. Ni agace gahuriyemo inzira nyinshi, niyo mpamvu hakomeje kugabwa ibitero byinshi byinuka mu mushasha, bikazamuka byagera kuri Point Zero bikandikura gutera abacu zagutse kuko. Ariko mu by'ukuri umunsi bazahapangira bakarasa twigwanaho ntiyazarara, bazahafata bahashire ibirindiro byacu, kuko izo mbaraga n'ububasha twigwanaho barawufite. Point Zero si yananirana, barageze za Gipupu, ibice by'indondo zose, urumva kandi tukagisigaye ni kari agace ka Point Zero, ariko nako mu by'ukuri twizere yuko kazavamo, kuko hari imbaraga. Umunsi babinjiranye ntibazamenya uko bakubiswe nazo, kuko nje navuganye n'abirirwa bagwana urugamba rw'uyu munsi, bavuze ko umwanzi yari yaje ari mwinshi, ariko n'ubundi yaje guhura n'amadubu baramurasa, kandi abacu ntibaragira ubushake cyane bwo kwinjira muri aya mashamba, baracyategereje oda. Umunsi babonye oda iva ku rwego hejuru ari amashamba ya Point Zero bazayinjira bakubita umwanzi bamwitse mu mushasha.
rero nuko byifashe nuko umwanzi yaje guhunga mu gihe ca saa kumi, umwanzi yari amaze gusubizwa iyo yaje aturuka. Reka amakuru yacu tuyasimbukire muri za Makobra. Uyu munsi twabwiye yuko M23 yahikuye ariko mu bushake bwaho atari kuvuga ngo leta ya Kinshasa yabahakuye cyangwa se yakoresheje imbaraga, yakoresheje ziriya za Sukhoi. Muri strategie za M23 z'urugamba baza kwisubiza inyuma bonyine, leta ya Kinshasa izibakurikije kurasisha za drone na za Sukhoi, niko kuza kurasa iriya ndege ije kugwa muri Tanganyika. Sukhoi yahanuwe ari uko yari ije ikurikiye intare za Sarambwe zisubije inyuma, atari kuvuga ngo zasubijweho n'imbaraga za leta ya Kinshasa. Rero nuko byifashe, nuko bihagaze, nuko intare za Sarambwe zisubije inyuma, ariko leta ya Kinshasa yumva yuko yabakurikiza iriya mijwi ya Sukhoi, konti byaje kuyorohera na gato. Yaje kuraswa, ije gutibuka muri Tanganyika, iza kugwamo n'ubundi n'Abarusiya babiri bari baje kurasa mu baturage bagenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugenda rigwanira uburenganzira bw'abaturage. Mu by'ukuri iyi ndege ikomeje kugenda irasa, leta ya Kinshasa, Tshisekedi n'izo mbaraga asigaranye zonyine zo gukomeza gukoresha ziriya ndege, ariko ntabwo indege zifata ahantu kuko infantry ya leta ya Kinshasa yaratsinzwe, ntikinakora cyane. Kuri ubu ngubu ico basigaje ni ukoresha ziriya ndege za drone na za Sukhoi, ariko ntabwo Sukhoi yafashe akarere. Mu by'ukuri baribesha, barakomeza kurasa mu baturage, bahamura abaturage kuko ziriya ni indege zahamura cyane, ariko nta ntsinzi bategeye hariya, kandi nabo barabizi, bazi yuko ntabwo bazigera batsinda urugamba bakoresha ziriya za drone na ziriya za Sukhoi, ahubwo gusa ko ari uguhamura abaturage. Ariko M23 ifite imbaraga, ifite n'ubushobozi bwo kuzihanura, n'uyu munsi yazihanuye. Rero leta ya Kinshasa nitagira ubwenge gusubiza ubwenge ku gihe, irakomeza ihombe M23 kuko ifite izo mbaraga zo gutibura za Sukhoi ndetse n'izo za drone. Rero barakomeza bazikoresha, ariko ihombo kiri kuri leta ya Kinshasa, kiri kuri perezida wabo Tshisekedi ukomeje gukoresha indege zihenze z'intambara, ariko kandi zitareka gukomeza guhanurwa n'ihuriro rya AFC M23 rikomeje kugenda rigwanira uburenganzira bw'abaturage, rikomeje kugenda rihangana n'ihuriro rya leta ya Kinshasa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko insinzi ikagenda igaragara cyane cyane ku ihuriro rya AFC M23 kuko agiye rikomeje kugenda ryigarura ibice bitandukanye, naho ryikuye rishobora kuhikura ku bushake bwaho muri strategie zabo z'intambara, agatari kuvuga ngo bahakuwe na leta ya Kinshasa. Kuva intambara zatangira, ntabwo leta ya Kinshasa irakura M23 mu bice yamaze kwigarurira. Mwakoze kubana natwe, Pascal Kamunegu, ndi wagaza amakuru y'akarere. Tubiza gukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV.